artiljerija noćas je dejstvovala i na drniškom području po civilnim i po vojnim ciljevima. Tako su gađana sela Baljci, Ružić, Mirlović polje, a ovaj put i Bjučić koji je od ovih sela Kninu bliži za nekoliko kilometara. Krajinska artiljerija je odgovorila istom mjerom, ali je dejstvovala isključivo po položajima hrvatske vojske na Moseću. Savjetnik u krajinskoj vladi Boro Martinović izjavio nam je da je uslov za učešće delegacije Republike Srpske krajine u Njujorku prekid hrvatske agresije i da se iz Srpske krajine povuku svi hrvatski vojnici. Postoji mogućnost da krajinska delegacija u Njujork putuje uz pasoše sa oznakom svoje republike koji je štampan, ali do sad ovi pasoši nisu bili u međunarodno sankcionisanoj upotrebi. Boro Martinović tvrdi da će uskoro jedan od predsjednika mirovne konferencije o Jugoslaviji biti Mihajl Gorbačov. Saznajemo da će u Njujork otputovati delegacija u sastavu Goran Hadžić, magistar Zdravko Zečević i Mile Paspalj. Iz Beograda je Srpska pravoslavna crkva uputila u Knin, Obrovac i Benkovac konvoj sa 300 tona brašna i najneophodnije robe za izbjeglice i ranjenike. Na čelu konvoja je otac Filaret, iguman Zemunskog manastira. Glavni štab Vojske Republike Srpske krajine obratio se danas ponovo narodu, vojsci, miliciji i dobrovoljcima proglasom kojim se izražava odlučnost da se, citiramo, definitivno slomi najezda ustašije i protera agresor sa svakog pedlja naše teritorije. Uspjeli smo da zaustavimo napad Tuđmanove soldateske, a to činimo i u ovom trenutku. Naneli smo im ogromne gubitke. Na pojedinim pravcima popravili smo i svoje položaje. U proglasu se dalje ističe da je agresija izvršena preko snaga Ujedinjenih nacija bez biranja ciljeva. 1000 tona čelika sručeno je na sela u kojima su stradali civili, žene, deca i starci. Nisu zaobiđene ni srpske svetinje. Ruše se crkve, kulturna baština, spomenici kulture i razbijaju grobnice. Na kraju proglasa glavni štab Vojske Republike Srpske krajine poručuje: Maslenica, Islam Grčki, Smoković i druga mesta koja je zaposeo agresor uvek su bila i bit će samo srpska. Srbi iz krajine i vlasti u Zagrebu pristali su da pregovaraju u Njujorku o situaciji na jugu Hrvatske, gde se vode borbe hrvatskih i srpskih snaga, potvrdio je danas u Zagrebu direktor civilnog sektora UNPROFOR-a Cedric Thornberry. Kako prenosi agencija France Press, Thornberry je na konferenciji za novinare u Zagrebu izjavio da su kopredsjednici konferencije o Jugoslaviji Cyrus Vance i David Owen pozvali u Njujork Srbe iz krajine i Hrvatsku. Pregovori predviđeni za petak mogu biti odloženi iz tehničkih razloga jer predstavnici Srba iz krajine imaju problema sa transportom.